Pun, Philip kapun mana pun? Mei, ku nomor bom dan kerteng. Sim kan? Memang kan? Halo. Baba, pidun siya Tapi tak wan yang sewan tidak mau bohong imei. He, pide mana? He? Pemdai se henman jonga. Mana yuta? Henman jonga keng iri bok. Oh, ngamdai pikong. Ani, siya penpan gani ke phone ke poi. Kapoi sya ni syanong kendong. Nong kedong ayu kata. Ani, wat sungui ai mo bangala bakla nambat iman. Nong kendong ken kesenong barang long kendong. Tang ba mlai lai ngalak tiap. Pila tipe ke ai? Ngalak tiap ba pi baklan nombor pun ken. Oh, tau kata wat sungui ai mo. Te pide na ai. Nah, ni na shilong pi ba. Oh, na shlong. Te kerteng gum no. Berapa yang pun? Tip imat ka baklan nombor pun. Kamu yang? Kasih pawan tidak. Kapat tidur ya meh? Kemudian pai un menajong tang ba imat ka bakala. Kemud pun un menajong apa man syafi. Oh, nganang mud kapat tidur ya meh teh. Kamu mikren mana ka? Kau ada ngakren mga nomor panggilan yang bamjak. Te mesni hukum dah kostor jangka. Jing sengau tiang teme. Sengau tiang man. Te tangsur kena na rasul teman na. Namtip me kata tang ba jing sengau tenat kostor jangka teme. Te ne keli kerting me ka. Kau ada me tang ba klimia tu kesubu nok man le. Te balai pan memsim lembar pun jangka le. Balik itu nomor phone. Meh, banyo ya phone ya tekai kan meh teng le. Le ran meh ngating kinong story sa teman. Ken meh ting hafun le yu meh. Lada kanwaru kamlab hire meh. Lada mesuting te ano yang ha meh. Ngene tekai no ngale. Tu meh ngan persiang sama nga. Tu meh saya kon dapat mo nga balik mulik sobat email meh. Tu meh kata oh lek ni meh sim kena pisah sa pen tet SMS nga pen tet lang bat ka itu emo ba ar punya tingka dei nomor Excel ne ketu ka berubah ya pun bakla bat ime jong meh tem meh ngam mo pe ti mitit itu i phala bala tet SMS ru to meh bang sa tet ru melai bis ko awo ni abai to meh kata mo to meh ngai chu tengkai
Amai, gerak ni ke phone. Mut belak kum no. Em ngam yo ikan bakan don hiye. Mut belak kum no. Kam don bisa. Tu shu ai se bangadon kam kendia. Muso tho kam don bisa ro. Mut belak yo. Bila don phone jeng wadi ro. Siap kan ni? Kadon tengah. Baiklah, biok perlu ketuk kepisah. Namar bakasa setang sambika. Amai, nomor junu ni bakut ariwe. Odilin na me. Dai unambat jong ketuk kaprio phone meninit. Konsep ku nom to haba menen ngakli kerteng rukam itu konsep itu ka breu B R E A W W breu talayo nomor yes tambah penteks rundan balan manas yes. Tuka John imat kam pentet taka balan nyama. Ini kasih madu kata-kata. Kani ka April te kejenjar pula. Tanga tit hina du menen mentala yo teks. Ngalik panfun yang ini mandi kenal pentet ni am. Mandalay. John keset kelayang wala boy ma teks sebentar deh kemudiannya teks lah teks kemudian itu kan show with yellow ya halo kamu reply map kamu reply mo
Mai jong nu mi.